در حقیقت امروزها عرف و عادت‌های وابسته به مرگ و عزاداری و یادبود گذشتگان تا حد مرکب شده‌اند که مردن یک انسان برای بازماندگان و وارثانش نه تنها یک تلفات معنوی بلکه یک خراجات خانه خراب کننده مادی نیز می‌گردد. درباره مکروه و ناجایز بودن طعام دادن اهل میت در روزهای مخصوص مثل سیبگاهی، بگاه جمعگی، چهلم و غیره، فقیهان اهل سنت خصوصا مذهب حنفی فتواهای مشخص خود را صادر کرده اند که بعضی نمونه های آن چنین است. فتوای شمس الدین ابن قدامه حنبلی رحمت الله علیه: در روزهای مخصوص طعام پختن اهل میت مکروه است، چون که در آن اهل میت را زیاده در شغل و تکلیف مبتلا کردن است و در آن مانندی با مشرکان زمان جاهلیت است. به حواله المغنی جلد 2 صفحه 413. فتوای امام ابن امیر الحاج مالکی رحمت الله علیه: درباره طعام پختن اهل میت و جمع شدن مردم در خانه میت چیزی منقول نشده است، بلکه این بدعت غیر مستحب است. بعضی مردم چنین بدعت ایجاد کرده اند که در روز سوم بعد از دفن میت برای مردم طعام میپزند و این کار در نزد آنها خیلی کاری ضروری گردیده است. به حواله مدخل جلد 1 صفحه 275. فتوای ابن حجر مکی شافعی رحمت الله علیه: از ابن حجر رحمت الله علیه پرسیدند آن طعامی که در روز سوم بعد از دفن میت تیار کرده می شود همچنین در روز هفتم چه حکم دارد؟ در جواب فرمودند همه اینها از جمله بدعت‌های مذمومه، یعنی بدعت‌های زشت و ناپسند هستند. به حواله فتاوای کبرا جلد 2 صفحه 7. فتوای امام نووی شافعی رحمت الله علیه: روز سوم در سر قبر جمع شدن و در روزهای مخصوص مثل روز سوم، پنجم، نهم، دهم، بیستم، چهلم، شش ماهی و سال گلاب، شمع و طعامها تقسیم کردن همه اش بدعت و ناجایز می باشند. به حواله شرح منهاج به حواله انوار ساطعه صفحه 105. بعضی مردم دعوا میکنند که ما از اهل سنت و حنفی مذهب می باشیم، ولی در حقیقت لایق آن نیستند، چون که اکثر کارهایشان مخالف قولهای فقیهان مذهب حنفی می باشد. مثلا بخشیدن ثواب را در روزهای مخصوص مثل روز سوم، هفتم، چهلم و غیره انجام دادن، مال میراث را پیش از تقسیم برای ایصال ثواب صرف کردن، یعنی برای بخشیدن ثواب آن برای مردگان صرف کردن، برای نماز جنازه گزاران پیش از نماز پول و پیسه دادن، بر سر چوبهای سر گر لته های سفید بستن، بر بالای قبرهای صالحان و شهیدان بنا ساخته در گرد آن طواف کردن، گاو یا گوسفند برده در آنجا ذبح کردن و غیره. این همه رسم و عنعنه ها نه در مذهب حنفی جایز است و نه در غیرش. جای تعجب اینجاست که اهل علم آنها را منع نمی کنند. من خود شاهد آن هستم که روز به نزد گوریستان محله 102 می گذاشتم. در آنجا مردم زیادی را دیدم که در گرد قبرها طواف می کردند. در نزد دروازه گوریستان مرد در لباس ملا تسبیح بر دست نشسته بود. مردم پیش از در آمدن گوریستان در نزد آن مرد فرشته صورت کمی پول و پیسه می گذاریدند و آن مرد طمعگار با غلطی های زیاد چند آیات از قرآن کریم تلاوت کرده ثوابش را به گذشتگان می بخشید و بعداً برای مردم طریقه زیارت قبرها را راهنمایی کرده می گفت از طرف راست سر کرده در گرد این قبرها طواف کنید و خاک قبر را بوسه کرده حاجتهای خود را خوب طلب کنید. حتی شنیدم که
мардумро ба зиёрати дарахтҳои тут роҳнамоӣ карда гуфтааст ки ин дарахтонро табаррукан зиёрат кунед, чунки инҳо қаблан одамони нек будаанд. дар ин асно ман ба ӯ қариб шуда дар бораи ин касби ихтиёр кардааш чанд калимоте лабкушоӣ кардам. марди ғофил ғазаб карда бо садои баланд гуфт: агар тавоф кардани қабрҳо ноҷоиз бошад, пас чаро мардум дар гирди қабри мавлоно яъқуби чархӣ раҳматуллоҳ алайҳ тавоф мекунанд, онро буса мекунанд, гӯсфанд бурда дар он ҷо забҳ мекунанд ва барои чӣ ҳеҷ яке аз аҳли илм онро манъ намекунад? фаҳми онҳо ба ин нарасидааст ё ту худ аз онҳо зиёда доно ҳастӣ? аз ин бадтараш ин аст ки вақте ба тақдири илоҳӣ модарам аз дунё риҳлат карданд, барои исоли савоб ба рӯҳи модарам хостам ба ҷои хайроти себегоҳӣ ва чеҳиллум хишт ва ғайра харида дар бинои масҷиди маҳалла сарф намоям ва барои ин кор бо муллоҳои масҷид машварат кардам. вале яке аш гапро дароз карда ину он кардан гирифт. пас ман гуфтам ки оё ба ҷои себегоҳӣ хароҷоти онро дар бинои масҷид сарф кардан гуноҳ аст? ин имоми масҷид ва пешвои қавм гуфт ки макрӯҳ аст. пас вой бар ҳоли ин гуна имомон ва пешвоёни дин. барои тарк кардани хайроти себегоҳӣ падару бародаронам розӣ буданд, вале вақти гуфтугузори ин масъала баъзе хешовандони наздик мо дар байни қавму маҳалла шарманда ва сархам мешавем, мардум чӣ мегӯяд гуфта бо қаҳру ғазаб аз хона баромада рафтанд. далели онҳо танҳо ин буд ки домулои калон мегӯяд ки хайроти себегоҳӣ ва ғайра дуруст аст. ту чиҳо мегӯӣ? ӯ шахсияти хеле бузург аст. бехабар аз он ки ин ҳама хайрот риё ва худнамоӣ буда, дар он ҳеҷ аҷру савобе вуҷуд надорад, чунки ин хайрот танҳо барои бастани даҳони мардум аст, на аз барои ризои худованд. онҳо парвои суханони олимони дин надоранд, чунки агар сухани олимон мухолифи табиати онҳо бошад, ҳаргиз сухани онҳоро гӯш намекунанд. дар як масъала чанд муллоро мепурсанд ва танҳо сухани онеро қабул мекунанд ки мувофиқи табиати онҳо сухан гӯяд. писарамакам қаблан бо воизи машҳури ҷумҳурӣ ҳоҷи мирзо дар робита баромада дар масъалаи хайроти себегоҳӣ суол карда буд, вале вақте ҷавоб мувофиқи табиаташ набуд, ҳайрон шуд ва боз пурсуҷӯ карда рақамҳои телефони ҳамон домлои калонро ёфта ба ӯ занг зад. шогирди ӯ дар робита баромада гуфт ки ҳазрат машғуланд. баъд аз аҳволпурсӣ шогирд худро муаррифӣ карда гуфт ки аз соли 85 то ҳол дар пеши ҳазрат таҳсили илм дорам. писарамакам гуфт ки ин тавр бошад, ин саволи маро ҷавоб медодед? шогирд гуфт майлаш. писарамакам дар масъалаи хайроти себегоҳӣ савол кард. шогирд дар ҷавоб гуфт ки ҳамаи ин хайроту садақоте ки мо мекунем дуруст аст. ин гуна хайротро танҳо хориҷхондагиҳо манъ мекунанд. коммунистҳо рафтанд, инҳо омаданд. коммунистҳо низ ин корҳоро манъ мекарданд. садақоту хайроти зиндаҳо барои мурдаҳо фоида дорад. кардан гиред ва гапи ин гуна шахсонро гӯш накунед. аз ҷавоби шогирди ин ҳазрат дар тааҷҷубам ки шахсоне ки ин бидъатҳову хурофотро манъ мекунанд, онҳоро бо коммунистҳо баробар мекунанд ва масъаларо таҳқиқ накарда сухан мегӯянд. барои ин шогирд савол аст ки оё олимони мазҳаби абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ ба мисли ибни обидини шомии ҳанафӣ, мулло али қории ҳанафӣ раҳматуллоҳ алайҳ ва ғайра низ ба коммунистҳо баробаранд? алаъёзу биллоҳ, ки онҳо ин гуна хурофотро манъ кардаанд. агар чунин мепиндорӣ, пас ҳайфи ин 25 соли таҳсили илм ки то ҳол фарқи байни суннат ва бидъатро нафаҳмидӣ ва манъкунандагони ин гуна бидъатҳоро ба коммунистон баробар мекунӣ. мо хайроту садақот
در حق مردگان را منع نمی کنیم، بلکه طبق تعلیمات شریعت طریقه درستی خیرات و صدقات را نشان می دهیم. خوانندگان عزیز، شما بینگرید که مردم راه و روش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را ترک کرده رسم و آیین گاوپرستان و بدینان را اختیار کرده اند. حالا آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تمام امور دینی را، حتی کوچکترین چیزهای زندگی را برای ما تعلیم داده اند. اگر در نزد آنها در این بابت لب‌گشایی کنیم، میگویند که فلانی وهابی شده است، فلانی سلفی شده است، فلانی از مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه برآمده است. حالا آن که نه از مذهب حنفی خبردار است و نه از حقیقت کار ناروای خود، بلکه اصلا امام ابو حنیفه را از امام اعظم فرق نمی کنند. نأمر بالمعروف ولا ننهى عن فعل الشر ولا نتركها